Eni kat me griyo, histwa li, histwa ete. E video sa mpotel pou nou. Sak, isi wè ak gade video. E sitou pou ban vijonal jol lan, ou bien la pou, kom si, fe publicite pou neg ki pou kou ge pase, ou ki pou kou ge moun kom si ki gate, kom si ki ka fe sa Vinicius fe. Nou ka konen neg a jen, men ba neg a valel, tako ap kopage, tout vi toune, a fe propagande pou Yamil Yamal, e nou en a tout match important. Ki sa Vinicius te prezante nan Real, e ki sa getan ba Real, e si se ne kap kras, si son deni parsi. E nou e tout sa Vinicius fe nan Real. Nou jide sa bon, sa kap pale kom si nou bakon sa football. Nou jist a fe la pati match, ou ben ap chache views, pou nou kapab, kap pezi neg a disan. E nou fe kom si nou pa ba neg a anvi jwe. Nou ka ou fanatik yon ekip, nou ka ou fanatik yon jwe. Men realite ya, sa jan li ya bali kon sa. Men si pa fe la pati machi, kom si nou oubliye sa jwe a fe. Mwen yon fote silans. Paske avoye la, bon, Benfica ki pat Real Madrid ya. Men, jwe ki nou met kom prebi jwe, met ekip. Se la fe gol, ekip lan ka repon fom ni. Disi la, ala Madrid, ou ba yon konsa di a 7 sport.